kale tutandikire ku dduwa ze tusoma nga tutandika okusoma. Isti'adha awwalan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammimuhu bil khairi ya fattahu ya alimu wa bika nasta'inu. Dduwa ze tutandika nazo okusoma ze zigulawo eddalasa naye nga nkulu nnyo musiraamu ng'omuntu yandibadde azikulembeza. Era bwe mugenda ku ssomero oba otuuka ku geeti y'essomero soma edduwa ezo, owulidde? Oba ojjukiridde mu kiraasi ng'omusomesa tannajja ozisome, naye osoma mu kyama. Bayinza okugamba nti omusajja asoma biki, bo tebabimanyi, owulidde? Kati ne tufuna edduwa egenda emmanju. Tusoma tutya nga tugenda emmanju? Bismillahi Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Soma tutya nga tuva emmanju? Ghufranaka 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 alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani. Tuyingiza mugulu ki emmanju? Ogwakkono. Ne tufuluma nga tukulembeza mugulu ki? Ogwaddyo. Bwe tumala okuva emmanju tufuna wuzu. Tukola ki? Tufuna wuzu. Ani agenda otufuniramu wuzu? Antijanati. Yangu bakuwa omuzindaalo ofune wuzu, abasiraamu bafuniremu wuzu. Ajatijanaati yagenda otufuniramu ki? Atuyigirize bwe tufuna wuzu insha Allahu ta'ala. Twasoma hadiisi y'okufuna wuzu? Twakisomako? Soke musoma hadiisi efuna wuzu. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yagamba omubaka wa Allah okusasula ebyengerano emirembe bibeere ku ye, asbigiru wudu'a, munyikizenga ebiyungo byammwe amazzi nga mufuna wuzu. Wahalil baina al-asabi'i, munyikizenga amazzi mu ngalo zammwe. Wabalagha fil istinshaqi, mugende okwala mu kuyimunguza amazzi mu kamwa kammwe. Illa an takuna saima, okuggyako nga mwasiibye, temugatuusa walayo. Ekyo tukitegedde. Yasiibye amazzi togatuuse ewala, gajja kugendoledde ebizibu. Masha Allah. Kaakati tufuniremu wuzu. Kola tutya? Osooka n'ogamba bisimillah. Onaaba mu ngalo emirundi 3. Ogwo gumu. Obalireko. Egy'ebiri, egy'esatu. Omaliriza awo n'oyimunguza mu kamwa emirundi 3. Ogwo gumu, egy'ebiri, egy'esatu. Omaliriza awo n'ofeesafeesa mu nnyindo emirundi 3. Ogwo gumu, egy'ebiri, egy'esatu. Omaliriza awo n'onaaba mu feesi emirundi 3. Ogwo gumu, egy'ebiri, egy'esatu. Omaliriza awo n'onaaba mu mukono gwa ddyo emirundi 3. Ogwo gumu, egy'ebiri, egy'esatu. Omaliriza awo n'onaaba mu mukono gwa kkono emirundi 3. Ogwo gumu,
egy'ebiri, egy'esatu. Mwemalizaawo nona mutwe omulundi gumu. Ogwo gumu. Mwesanawo nona mukutwe omulundi gumu. Olukazi lunaaza munda lusajja kungulu. Mweza nona omukono omugulu gwa ddyo emirundi esatu. Buno butera okuleekaana. Lwamalirizaawo nona omugulu gwa kkono emirundi esatu. Buno butera oleekaana. Mumala kufunawo nosoma edduwa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Eyo yewuzu yaffe yenki yayo tuule muzindalo gubaddewa. Mashaallah. Naam, wuzu mwebewedde tuyingira mu muzikiti. Tuyingira mu ki? Muzikiti. Abalina switi mumuteeke mu nsawo. Bwe switi watuleekaani. Musome edduwa eyingira mu muzikiti. A'udhu billahi rabbil wal karim was-sultanil qadim minash shaitanir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Eyo edduwa eyingira mu ki? Muzikiti. Bwe tutuuka mu muzikiti mulimu empisa zaamu. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yagamba omubaka wa Allah okusasira embeere kuye. Iza samira ahadukumul masjida, omukumwe wabanga ayingidde mu muzikiti, fala yajlis, tatulanga wansi, hatta yusalli rak'ataini, okujja kusaddewo raka bbiri zokka. Ezo ze mpisa zaki? Z'omuzikiti. Raka bbiri bwe ziggwa n'olinda esswala y'ejjama. Omubaka ayogera atya ku swala y'ejjama? Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yagamba omubaka wa Allah okusasira ebyengira n'emirembe bibeere kuye. Salatul jamaa, eswala gy'osaalidde wamu ne banno, afudhalu, yesinga obulungi mu maaso ga Allah min swalatil fardhi, okusinga eswala gy'osadde obw'omu, bisabu'in wa ishirina daraja, egisinga amadaara 27. Bwe tumala okusaala eswala y'ejjama, nsuubira mwandi tusaalidde awo. Kale muyimirire musaale. Qumna ya ustaz. Qumna ya ustaz. Kaakati mugenda kusooka mukole adhan. Al-adhan. Musooke musome hadithi efuga okwaziina. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yagamba omubaka wa Allah okusasira ebyengira n'emirembe bibeere kuye. Sami'tumu nidaa, obanga owulidde omwazini, faqulu, yogeranga ebigambo kama yaqulu al-muazzinu, ng'omwazini bw'aba ayogedde.
atugambye twogere ng'omuwazinyi bw'agenda okwogera. Kale mutandika adhan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammad al-wasilata wal-fadilah wa ba'athahu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu. Tukime swala. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Takbir. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamda, Rabbana wa lakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban barakan fihi, minas samawati wa min al-ardh wa min ma bainahuma wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Rabbi ghafirli warhamni wajburni
واهدني وعافني وعافني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سميرم آية الكرسي. الله لا إله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر
ما شاء الله يسوع مغفونزي نذكاري زايو كاكتي مينية تسمي الصلاة الجنائزة. الصلاة الجنائزة. الصلاة الجنائزة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وآخر نزلهم ووسع مدخله واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم حينا وميتنا وصغيرنا وصبينا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفهم على الإيمان. اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبلتها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها. جئناك شفعاء له فاغفر له. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Kale Angelis جلسنا يا أستاذ. eswala eyo ng'ewedde tugenda kuddako edduwa. Musome edduwa nga tusabira abazadde. Rabbi ghafirli, ayi Allah nsaba onsonyiwe, wali walidayya onsonyire ne bazadde bange bombiriri, warahamuhuma era obansaasire bombiriri, kama rabbayani saghira, wabibandera nga nkyali kabbebi. Nkyali kabbebi? Nga nkabanga. Naam.
Musome edduwa ng'omuzadde yansabira omwana we. A'udhu bikalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma wa min Tusoma ddi ng'omuzadde asabira omwana ng'amukutteko n'akola ki? n'amusabira ku matwe. Mashaallah, mugiddemu abantu bagitegeere bulungi bagikwate. Rabbi ghfir matillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Mashaallah. Kaakati eyo weggwa tugenda kuddako edduwa gye tusoma nga tuli emmere. Hadiisi egamba etya? Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yagamba omubaka wa Allah okusaasira ebyenjala n'emirembe bibeere ku ye. Sammillaha, soma bisimillah ng'ogenda okulya emmere. Wakul biyaminika, olise n'omukono gwo ogwa ddyo. Wakul mimma yalika, olye n'emmere kuli mu maaso go. Tula bulungi, kamera ekulaba otudde bulungi. Bwe tumala okulya tusenya ku mannyo. Musomeeyo ku hadiisi y'okusenya. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yagamba omubaka wa Allah okusaasira ebyenjala n'emirembe bibeere ku ye. Qala ummati, singa saatya kaloobereza abantu ba kibiina kyange n'abanatombeese waake nandibalagidde ng'okusenya inda kulli salati, bandibadde bagenda ng'okusaala. Hadiisi tusomye eyokulya. Bwe tuba tumaze okulya tusoma tutya? Alhamdulillahi allazi amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa. Bwe tuba tugenda okwebaka, Bismillah Allahumma amutu wa ahya. eddakiika ku ssimu yange zigenda zigwako. Mugenda soma nga mwanguwako muleesiya. Tugimaze eyokwebaka n'okuzuukuka. Eyokuzuukuka tetunagimala. Eyokuzuukuka tetugisomye. Kale musome ezuukuka. Alhamdulillahi allazi ahyaana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Eyo weggwa etuddako edduwa gy'osoma ng'ova ewaka. Bw'oba ova ewaka osoma otya? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah. Eyokubiri esoma etya? Allahumma inni a'udhu bika an udhilla aw uzalla aw azilla aw uzalla aw azilla aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Ekizibu musoma mpola. Bw'osanga ebitiisa mu kkubo osoma otya? A'udhu bikalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa. Tugiddemu. A'udhu bikalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa. Bwe baba bakugabudde ekyokulya obasomera dduwa ki? Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa ghfir lahum warhamhum. Bwe tuba tulambula kabbuli tusoma dduwa ki? Assalamu alaykum ya ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insha'Allah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Obuddayo ewaka osoma dduwa ki ng'otuuse ewaka? Bismillahi walajina
وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tujiddemu edduwa ng'otusewaka. Bismillahi warajina wa bismillahi kharajina wa ala rabbina tawakkalna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omuntu bw'aba mulwadde tumusomera dduwa ki? Bismillahi awwika wallahu yashfika min kulli da'in yatika wa min sharri naffathati fil uqadi wa min sharri hasidin iza hasada. Edduwa endala y'omulwadde lyetya? Allahumma rabban nasi muzhibal ba'si ishfi anta shafi la shafi illa anta shufaan la yughadiru saqama. Dduwa ki gye tutannasoma? Ey'omukulinnya ebidduka. Bismillahi majriha wa mursaha. Giddemu. Bismillahi majriha wa mursaha. Soma tutya nga tusala enkoko? Bismillahi wallahu akbar. Allahumma minika wa laka Allahumma taqabbal minni. Giddemu tuwulire. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma minka wa laka Allahumma taqabbal minni. Dduwa ki gye tutasomye? Bweyambadde akagoye akapya. Bagisoma batya? Seka bagitutandikire. Ye seka bagitutandikire. Nze nabasomera. Seka we bagitutandikire ate tubuzaabuza. Musome gye mujjukira. Dduwa ki endala gye tutannasoma? Alhamdulillahi lazi kasani hadha sawba wa razaqanihi min ghayri hawli minni wala quwwa. Ani agijjukidde? Tewali sijjukidde. Kale ziweddeyo? Omusabe enkomerero ennungi. Kale muzisome mutuwulire. Anni khayra umuri